1 John chapter 3, verse number 22. Everybody read. Ket isu amin adawaten tayo kenkwana, agsipod ta salimet-metan tayo, dagiti bilbilin na. Ken aramiden tayo, dagiti banbanag amakaay-ayo kadagiti matana. Powerful verse. Whatsoever we ask, we receive of Him, because we keep His commandments and do those things that are pleasing in His sight. Heavenly Father, bless the message tonight and also the special number. Bless na kami sa unang special number at sigurado bless na naman kami dito. In Jesus' name, Amen. You may be seated. Tonight, I will speak to you on the powerful results of prayer. By way of raising your hand, sino kada kayo alagat itayag mo't imam, han nga to brag, to be proud, but to express that this prayer is very effective in your life. Sino kada kayo kakabsa, ti maka is spend, ti at least, hanamba na bababa, mesa oras, no pagtitipo naman, mesa oras sa kararag ti may saldaw. Tayag naman ti ima na? Not many. See, if you want to get the results of prayer, pray. If you want to get mango fruit, plant mango tree. If you want to get kamatis, plant kamatis. Tama ba ako? Maliban kung magnakaw ka. Nalakat kamatis ita. So if you want to get the result of prayer, what do? Facebook. If you want to get the result of prayer, what you do? Play. No kayat mo nga magunod, the result of prayer, ano aramidem? Panganapangan? If you want to get the result of prayer, ano aramidem? Turog-aturog? No. What do? If you want to get the result of prayer, pray. So let me show you tonight the powerful results of prayer. Amen? The powerful results of prayer. Dahito iti mapasama king ka, no managkarkararag ka. Number 1, prayer is a sin killer. Prayer is a sin killer. Anat aramidon ti prayer? Patayin na di peste ti biag. Ti peste ti biag, kat awan sa bali no hanga ti basol. Ti basol kaslaanay ti balay. Hamo makita nga medyo uneg na, gaya mangrugrugin ng trabaho, and eventually the house will collapse. That's what sin does. That's what temptation does. When one prays, no nagkararag ka, kat nagpakumbaba ka ti Apo, nga nang yasideg, dagiti pagkapuyam, dagiti pakasulsulisugam, dagiti alisto nga pakatnagam nga basol, iti panagbiag mo, you know what happens? When one prays, sin begins to lose its power in a person's life. One way or the other, amin tayo, adati makungko na nga, pet sin. Say that word. Anat pet sin. Kasla kung animal, pet mo, favorite mo. So amin tayo, ada pet sin. Kaya nga sa deti nga basol ti kanayon nga pakasulisugam. Deti ti weakness mo. Deti ti pakatipuugam. Deti ti point nga pangtiraan ni Satanas. It's called pet sin. Mabaling nga ti pet sin mo, bisyo. Alisto ka iti nga banag. Mabaling nga ti pet sin mo, lying. Alisto ka agkusit. Mabaling nga ti pet sin mo, kakabsat, kat panagsodakas. Mabaling nga ti pet sin mo, pornography. Mabaling nga ti pet sin mo, covetousness, naagom ka. Mabaling nga ti pet sin mo, gossip, hamo magawidan tangiwat mo agchismis. Pero lahat tayo may pet sin. So you have to acknowledge nga dati pet sin mo, kat dapat ma-realize mo nga deta nga pet sin, dapat maikat iti biyag mo. Nga di power na, di influence na, di gita na, uray aglabas king ka, dagita nga sulisog, hana dapat kumput king ka, ti gita, dagita nga sulisog. Now, what is the secret? Prayer. Kunam Apo, weakness ko, tingiwat ko. Nawatan nyo kapsat? Weakness ko, Apo, kaputa, sipitik ti padak nga tao, babaan iti panagchismis. Malagip ko kakabsat, di istorya may panggap ka, DJ, batit nga insekto nga agsipitan.
Ite, kwa? Scorpion. Scorpion. Agtungtungtong ni scorpion kini pag-ong. Kat idi magmagnada, kat nadanon dati may sakarayan. Kuna nga kasta ni scorpion, pagong. Isa kay nak man yan talikod mo. Ilangoy nak nga mapanta di bangir ti karayan. Kat kuna di pagong, pambarap. Sanak to sipiton yan takatingaan. Kat di pa'y lumnudak. Kuna amat di scorpion, anya kat pa nagpampanunot mon pagong. No sipitan ka di katingaan, lumnod ka, pati siyak lumnod. Ala, panunutom man, kaya't kut lumnod nga matay. Unag paiso, kuna di pagong. Ala, aglugang ka nga rod. Okay, naglugan di scorpion. Kaya di adada kakabsat, iji tuming nga, sinipit di scorpion, di ulo, di tiltil, di pagong. Tup, sinipit na kakabsat. Kuna di pagong, kunam kanyak nga di nagsipitan. Apay nga sinipitak, matay tangad doa. Kuna di scorpion, kuna na, jak nga may magawidan, ugalig ti agsipit. Nakita yo, ada amin weakness tayo. Nga dayta nga weakness tayo, isugayam ti mang dadael kada tayo. Mang perdit biag tayo, mang perdit ti pamilya tayo, mang yadayo kada tayo iti apo. Dapat makitam day jay. Kat kunam apo, umayak ka. Tulungan nak, pukawem kumaapo, kanyak dayto'y bilag dayto. Amom kakabsat, prayer will empower you. Patan nyo kakabsat. Kaya deta, to be effective against sin, prayer must be first. It must be one's way of life. It must be bake prayer and attitude. Ang ti prayer kakabsat kat ti man nagkarkararag ka. Na kahit nasawon nga kaslakala, di kitay mo, nga magmag nang agtaltalumitim lata. Ngam ti kahit nga nasawon, di pusom, si kakararag ka. Aglalalo na datan di sulisog. Agdatan, aglalalo kang absat, no ti panunot mo, kat alisto nga dete, madown. Apo ko nam tulungan na. Sika kararag. It should be an attitude. Prayer is not only dete moment nga nagtugtuko ka, nagkarkararag, ti apo no dikat, wherever you are, whatever you're doing, you're driving, you're riding, you're cooking, you're sitting, you are praying. Api makin inom ka dita, hangkag tagtagari, agkarkararag ako rin makin inumak. Wag naman. So whereby one prays and the practice of sin is killed. Labanam, deta prayer kakabsat. Make it a habit. The prayer that kills sin comes from a burdened heart. Mangrugi iti puso, nga madadagsenan ka ti kasasaad mo, ket kabuteng mo, day jay guilt iti basol, kan jay consequence iti basol, kan dimkayat nga mapagleddaang mo iti apo, whereby you seek to find God's liberty. You want to be set free, you want freedom, you want deliverance from a potential ruin. Hamo kayat nga dumtengken ka di jay nga pan nakadadail ket kunam apo. Tulungan na ka mo overcome. So hanga basta nagkarar ka, apo, ikadam kanyak iti kasto nga ugali. Apo, ikadam kanyak iti kasto nga madi. Apo, nga sulisog ti panagbiag no. You've got to first realize the potential ruin nga itid naging ka, dayta nga basol. So lahat tayo may pet sin. Tawatan nyo kakabsat? So, we've got to kill sin through prayer. Number 2, prayer is not only a sin killer, but prayer is a power bringer. Prayer is a power bringer. Sino kada kay timayat nga na bilag nga kanayon ti biag na, naingal. Ti kay na saun ti na bilag kakabsat, hanga sika ti ma-overcome, no dikat sika iti mang-overcome. Hanga ka ma-victimize, dagiti pasamak ti biag, no dikat by the grace of God, mapagbalig yamamin. You want that kind of life? Kita man tarupa ta kaabay mo no victorious mo no defeated kakabsat. Amom timang palawag tarupang prayer. Prayer is a power. Life's most futile experience is living in one's own power. No apay nga ubaw tayo. Awan ti kasla kaiskan na. Awan magudgudilan tayo nga anya. Gaputa awan power tayo kakausad. And we realize nga daytoy katag gaputi apo nga power. Amen? The source of power is not us, but from a proper union with our God and Creator. Amom ti paggapon, deta nga kinabilag mo, di pa nakipagpagnam kini Apo Diyos, iti pa nagkarar. So, men, make it a lifestyle. Kaya sa one,
Detay uri ag trabaho ka tipusom ag karkararaga. Practice that, practice that, practice that. Ureg di drive ka ti motor, apo, karkararag tipusom, tulungan na ka po. You will see the difference. You will see. Detat ko na na Biblia, pray without ceasing. Ag kararaga, make it an attitude. Amen? Kunawar ni Apo Jesus, di Matthew 26:41, watch and pray, lest ye enter into temptation. Kastamo di Mark 14:38, watch and pray that ye enter. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak. Kanahin naglagubgubal, leda kapsat. Prayer taps source and brings His divine omnipotence. Ito di Apo DJ, all-powerful hand naging ka. Tapnon, maibaklay mo to bear upon our human events. Amin tayo at dadigiti challenges tayo di pa nagbiag. And so that we can stand against sin-winning ways. Kararag kakapsat. Mo hindi kalman, adamay sa nga teacher nga kasarsarita mi di MMSU. Kat, kwa iso na, neurobiologist. Agis study ti biology, doktor ba iso na, neurobiologist. Hanga doktor ti medicine, doktor siguro ti philosophy. Neuro, ngam ti concentration na di brain. Okay? And she was telling us about her diet. Kakabsat. Kat amuyo, ti diet na, vegan, anat vegan, vegetable. She eats at least 1 kilo equivalent of fruits every day. Imagine mo, saan? Kat kunan among ti kararag na, idi ka numang rugag diet, apo, ikatem kanyak iti naimas nga panlasa ka, digiti madinga makang kunana. Idi ka numuton no makakita ka, di na magkayatan kakabsat, digijay. Prayer. Oh, Lord. No kadi, adda digiti nga pasamak ti panagbiag nga negative ti idating nagat, apo, hang kadi nga tumalab kanyak, apo. Di ba? It gives you power to stand against sin-winning ways. Kaya't yung kakabsat, dete agmamayo ka, kaputa, awang bilig mo. Agpapatay ka. Kasano nga makita dati joy of the Lord, ging ka? See, to unveil its seeming insignificant, to resist its momentary pleasures. Tapno makita mga kanayon nga apo, iparealize mo kanyak nga detoy, nga ba nagkat, itod nala kanyak ti apag darikmat, apag kanito nga ragsak, ngem, mataginayon to nga sakit sa MD, itod na kanyak. Help me, Lord. To reveal its continuing corruption. Gayam ti basol kakabsat, anat aramidan na, hanna ka nga pag-evolve nga nasaysayaat. Did you know that evolution is a myth? Sit-sitik dito, evolution kakabsat. Sit-sitik dito, evolution. Ni pay Charles Darwin mismo nang ibagayan ta libro na, no, Jack Marino, chapter 9, no, chapter 10, The Difficulties of the Theory. Ibaga nakakabsat ijay, nga ijenta doctrine of evolution na kunana, ay, ti question ko lang ka dito, nga na-find out ko ka research kunana, ti question ko, no agpaiso nga ti tao, naggapot sunggo, hamugit kitang takaabay mo, no ti tao, naggapot sunggo, kunana, yan na nga rod, kat ada fossil ti tao, ada fossil mo ti sunggo. No fossil ko nam, di kita nakalkalida na, nga sunggo nga kasla taot lang nga tao nga kasla sunggot lang na. Ti ayan ti problema ko na, yan na nga rod, di kita fossils nga mangipaneknek, di inot nga transition, nga ti sunggo nagbaling nga tao. For example, yan na di kita fossil nga mangibaga, nga inot nga bimas basit, aging nga napukaw, di ipos ti sunggo, aging nga ngawan ipos, iso nga nagbaling nga tao. Awang maipakita. Oh, nakita yo? Ketika na yun nga ibagbaga kat DJ ko na nga, DJ? Natural selection? Survival of the fittest? Natural selection? Ngano kano, idi kano dimteng iti rigat, DJ kano giraffe, no aping ati dugti tingad na, gaputan na nga to, DJ magang katipon pilpil. Aging gana kakabsat na stress na tingad. Aging gana nga nagbalin nga giraffe ka, no? Iso nga evolution. Hawatan nyo kakabsat. Uray man pa'y science, i-prove na kakabsat. Hana hus-hus to, deta. Kasi uray pa'y paatidugam tatingad mo. Di anak mo, hanto atidug tingad na. Because the genes will always be the same. Tila mapasamak, di matidug tingad na. Mutation.
And mutation proves that man is always decaying. Deterioration ti epekto ti mutation, not evolution. In the same way, ti basol kakabsat, han nakapagbalin nga nasaysayaat nga na tao. Ti kinaagom, ti panagkuskusit, ti kinapalangguad, ti kinarebellious, han nakapagbalin nga napimpintas ti kasasaad mo. Don't be deceived. Han ko kahit dito nga churching kastig-kastig ni pastor, pumanaw ka, it will not give you a better life because you are living by rebellion. Tawatan niyo ako saan? Sin will never give you a better chance to live for God. It will only cause more decay and deterioration in your life, not evolution. Tawatan niyo kakabsat. Ni pastor mo, lecture mo ti science. Alagat at least, adantumot may ibagbagayo. Amen? So, kapot ma-realize tayo nga, gayam ti basol, hanaka nga ikan tinapimpintas nga tsansa iti panagbiag, no diket dadaulan na ka, perjen na ka. Ano aramidam nga rod? Apo ko nam, give me the power to resist the devil. Kat pokawam iti gita, iti panangalukoy, iti panangalilaw, iti pananglimlimo kanyak apo ni Satanas, ikatem apo dayjay. And help me to live with a strong, victorious, and powerful life. That's the powerful result of prayer. So, kita nyo, adot tawid na kakabsat. Hamu makita, han agmamayo ti spiritual, awan ti result because they are not praying. Number 3. Not only that prayer is a sin killer, prayer is a power bringer. Number 3, prayer is a problem solver. Sino ti ada problema na ita? Oh, there is no problem too big. God cannot solve it. Amen ba? Oh, tatagakabsat ni Dr. Helen Roseveare. Missionary ijay Zaire. Kirk, alam mo kung anong bansa ito? Zaire. Oh, very good. Nalagang atlas dito yung ubing, ha? Zaire. Hindi ko alam to eh. Siguro, saan ba to? Anong continent ito, Kirk? Zaire. Africa? Africa. Okay, tama ako. Okay. At din istoryana, there was a mother kunana, may sangananang ijay mission station da, natay kalpasan nga naganak iti premature nga baby. Jinanang tinatay. Ket pinadas da nga in-incubator DJ infant tapno lang agbyag. And the only hot water bottle, amoy hot water bottle? Dete, it keeps the liquid warm. Hot water bottle. The only hot water bottle we had was beyond repair. Naperde. Hamutin maremedyaran ni Pilipino, kakabsat. Beyond repair. So, kunana, gaputa deto ikat siyempre kasla ko siguro dete orphanage. In-ask na kadigiti ubing kat kunana children, pray for the baby and her sister, natay ni nanang da. Pray for the baby. At may isa nga babae nga ubing, nagkararag timakder kat kunana, Dear God, please send a hot water bottle today. Tomorrow will be too late because by then the baby will be dead. And dear Lord, send a doll for the sister so that she won't feel very lonely. Nag-specific, di kararagdaya kakabsat. Lord, ita hangatong bigat, kasi itong bigat, natayton, magipakuyog kapay apot dali-dali, tapno maayayo di kabsat na. That afternoon, dedye nga malam, at the simbangput nga large package naggapot England. The children watch eagerly kas panang lukat da. Idi lukatan dan, anyan nga kigtut da. Taijay uneg kasi badbado. But under some clothing was a hot water bottle. That afternoon, immediately, dito nga babae nga nagkararag nga ubing kakabsat, kat napan na kinalkal, kat kunana, if God sent that, the water bottle, I'm sure He also sent a doll. Kat she was right. Iti kalkalan na kat, adadji dali-dali kakabsat.
The Heavenly Father knew in advance of the child's sincere request. 5 months earlier, He had led a ladies group to include both of those specific articles. What a blessing. God will provide. Iso nga uray adot pagkasapulam ita, no man nagkarkararag ka, naranyag tarupam. Kitang ba no naranyag tirupa ta kaabay mo, kausat? Ha? Baka nasipngat mo't isuna. Okay? So, prayer is a problem solver. There are also cases nga jay dinawat mo hanga isat ito ti Apo. God has other reasons for doing that. All things work together. We call that providence. Surusuro mo nyo deta nga word. As a believer, ti providence kakabsat, God's intervention because of His care and concern. Makibaot iti Apo for your good. Because prayer may not always change the problem, but it will surely change your perspective of the problem. So hanga di problema iti natarimaan, di pa nagpampanunot mo iti natarimaan. Prayer always changes things, and that also includes people. Prayer which solves problems and leads divine intervention of Almighty God who moves in mysterious ways whereby problems are solved. Amoy di aramidin ti Apo kakabsat. He will convict the lost. No, dati unsaved nga kabagyan niyo. Sino da unsaved nga kabagyan na? Kararag mo nga konbiktaran ti Apo. Convict the lost, showing them His deliverance from sin. Amom no kasla di kabagyan, makasla anda masapol ti Apo. I will pray for you. Dumteng to ti time, nga kasapulam to ti Apo. Prayer will stir the heart of the cold and backslidden. No aglamlamiis ti may nga member tayo ti family, uno may nga member tayo iti church, ano namin, ikararabot ko ng Apo, riingem Apo. Riingem Apo. Kat amok, nga no kasanot, concern ko, kadeti kabsat ko nga ma-revive, nang runa pa iking kaapo nga amami, ta anak mo isuna, kat kayat mo nga ma-revive. Prayer lifts the discouraged, revealing the hope. Kararag mo tayo kabsat, nga maupupay, nga mauawanan itigana, nga mapunpundin kakabsat, gapo kadikitihan na makaikayanan, ma-overwhelmen, agsasarunod problema nan, malupay-payan kat kunam, Apo, ipakitam king kuana ti ray of hope. Tapno isumanen iti mang boost, mang biyag, mang revive, iti regtana nga agserbi ken ka. Prayer heals the broken, placing their lives back together in unique ways. Kaya ti Apo nga tarimnen ti nadadael nga biyag. Ngamno ti apot mang dadael tabiyag awan makatarimaan. So prayer heals the broken, placing their lives back together in unique ways. Amen ba mga kapatid? Nagsaya adan. So nga, wow. Ha? Diyak lang mo kakabsat no, di ka pilag kararag. Amoy da kay nga young people. Hangamin nyo nga nyo unay ka, doon ta Facebook ngamin. So nga, kita nyo, di kita lang ayo kakabsat, i-reflect na ti Facebook. Makitam talaga ti may isang agtutubo no over ti computer kakabsat. Makitam yan tamatana, makitam ta aura tarupa na over ti computer. Makitam mo ti yang people na Kristiyano nga managkarkararag, sabsabali. No kasaritam, di pa nagsauna, sabsabali. Ngam padasam nga kasarita tayang people na naman nagkarkarara kakabsat, awa, maibagana nga na espirituan. Awan, maibagana. So, prayer problem solver. Lastly, nagpindas ito. Not only prayer is sin killer, prayer is power bringer, prayer is problem solver for. Prayer is anxiety healer. Prayer is an anxiety healer. Ano't resulta na king ka naman nagkarkararag ka nga husto? Mapukaw king kakabsat, DJ kin naman pinagbagborworim. Philippians 4:6 and 7. Be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving.
Let your requests be made known unto God. Kasat, numadlaw tayo, nga agkapoy tayo, gapo ka digiti ado nga pampanunutan tayo, parikot problema nga nagrigat nga ibakbaklay tayo. Anapelat aramida, magkararag ka. Agibaga ka ti Apo. Iyibkas mo king kuana. Ipulong mo ti Apo. He will deliver you. He will give you peace that's beyond comprehension. Lawagan na tapanunot mo. Detat mesa kakabsat nga kapintasan nga resulta ti kararag na lawag nga panunot nga makitam kakabsat iti kayat ti Apo nga makitam. Thereby you live in confidence. And when you live in confidence, nga tibiyag mo confident ti pusom, you live with the joy of the Lord in your heart. Ti worry kakabsat, isut mang perdi deta joy of the Lord ta puso ti may nga tao. Iso nga you have to deal with that anxiety. In moments of deepest stress and personal crisis, it is natural imperative to pray and seek divine intervention. Apo, makibaet ka. Apo, agtrabaho ka. Apo, makibiyang ka. Apo, sika ka di Apo. Sika. Seek divine intervention. And we will pray to seek personal stabilization. Apo, pagbalinam nga stable ti riknak Apo. Kat alistuak Apo nga captain iti negative. Alistuak nga ma-depress. Alistuak nga may stress. Alistuak nga ma-down. Alistuak nga mapundi. Kat Apo, no kastat kasasad ko, hana na simbang pa nagpampanunot ko, palpak ti decision ko, pati attitude ko apektado Apo. And I don't like that kind of life. And I'm telling you, nohan na kayat iti Apo nga sa lukuban na ka iti panagworwori. Nohan mo kayat nga ti panagworwori kat sa lukuban na ka nang runa pa iti Apo nga di na kayat nga ti worry sa lukuban na ka. Han na kayat ti Apo kakabsat. Isor nga kunana, casting all your cares upon Him, for He careth for you. Oh, what a blessing. Dito ilaeng nga message si tangarabi ka, absat umdas kuma nga agawid kagat ko na Apo. Agfasting hak mampelat Facebook talaga nga sa pulen tiriknak ti agkararagan Apo. I hope that as I preach tonight, dayjay kuma ti epekto na ti biyagyo, sa pulen ng tiriknam ti panagkararag. Sa pulen ng tapanunot mo, dayjay panagkararag. You can't wait to get home. Hangkan makauray nga agawid, gaputa adot kayat mo nga ipulong ti Apo, adot kayat mo nga ibkas ti Apo, adot kayat mo nga tarimnan iti Apo. You cannot wait to get home. Kat urag kararag kitang arag tumbigat, rumor ka man na Apo ko nam, deti kararag ti kalasag ko. Mga kapatid, the powerful results of prayer. I look forward to see. Agbalintay ko mga prayerful. Habsat, ore ka sa no pintas, deti pa nangilawlawag ko ita, with all the illustrations and stories to inspire you, no si ka mismo hamo, ngat itulnag tapanunot mo, kat di mo tarigagayan, daytoy nga banag kakabsat. I'm sorry, but even after 5 years, awan result nga makita. Mga kapatid, adupay ti kayat nga ipaaramid ti Apo king ka. Ngam no di masurusuro ti agkararag, hamo masabayan iti Apo. Isong idea da Garden of Gethsemane ni Apo Jesus na panagkararag ko na isipon, nagkararag kayo. Ta umadanin, umay ti sulisugan. Kadi naman nagkararag, naturog damat. At nabannog damat. Sino kada kayo tinabannog? Amom no mariknam, dito ibagbagak king kayo data, uri nabannog kayo itang arabi, talagang nagkararag ka. Ti aging ganang maisugil ka, tuno agamen kan, alas 5 parbangonan. Sama man intuloy tinagkararagan. Kasi ma-realize mo, you're so weak. Ma-realize mo, you are frail. Ma-realize mo, your life is getting futile. Ma-realize mo, you're vulnerable. Ma-realize mo, kakabsat, without God, without His help, you're nothing. Wow. So, kakabsat, ti prayer ko, agawid tayo kuma, nga deto'y ka talagang aramidin tayo. Oh, God will bless a praying father. God will bless a praying mother. God will bless a praying child. God will bless a praying businessman.
a praying Christian, the powerful results of prayer. Every head be bowed, every eye be closed. Nabayag hante inarami din. I will play the piano in a bit. Come forward and pray. Whatever that is in your burden. Dakay nga data sanctuary, ingkay ta stage. Dakay dita, dita outreaches, ingkay dita sango. Parintuman kay, no awan stage tayan nyo. Dita tugaw, agparintuman kay agkarara kayo. But let's come forward tonight and ask God, Lord, thank you for this powerful challenge.